Ayah Ratu Dedene sematan sarasa bisa diminta diriki. Senemakin dijanjikan memperkenalkan diri. Seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan teman Wasati Tiang Ida Ayu Putu Serli Rojali Asianti Ratu Joda Angelina Jolie. Limoli. Kepejatan melitio. Ngandan yuk. Kengken, sing kengken nak progino luwone.
penonton niki nge. Luar biasa nunas tepuk tangan dumun majang ring semeton di tiang sarang sami toh. Pih ngangsur rangkaian daerah itu. Kene semangat daerah meriki ngatur raya tan kentan napi mawenan. Cinga nak penabo dadane sarang sami kene bagus-bagus ne dijober ngalesai nunas tepuk tangan majang ring penabo dua riki toh. Aro luar biasa. Neme titiang meriki ngatur raya pangten cah-cauh tiang matur pangastung karo titiang dumun majang ring semeton titiang sarang sami riki Om Swastiastu. Muslim niki Pisariawan. Ada Pak, Bapak ne di samping bedogol niki Pak. Lengjo daerah meriki ngatur raya cakup nak tangan Pak. Kecengat kejengit gigi tulang di sana. Jan Nuna Sugro titiang ratu sesun titiang melingge-melingge riki si raja banyak ipon dan mesaut riki tuna si cangkiang Jepang lacur. Kan lagi lacur. Aja nih nyawa mesaut Jepang sugih. Wawan malih pisan gitu. Si raja netan mesaut nge Jepang lacur jauhnyang niki. Jan wawan malih pisan niki Om Swastiastu. Ada. Maro orang sugih Bu, jati onyang nyakup tangan mulo matre-matre niki nge. Jan tuh nembe titiang mriki ngatur raya ring Banjar napi wastane niki Pak. Apa? Nyen kalau beceng-becengan ya Bu. Banyak napi ada niki guys. Banyak napi Bapak. Banyak Sengguan. Banyak Sengguan Kecamatan Mengui Kabupaten Badung. Nunas tepuk tangan dumun semeton titiang pedampiak sampun rau rek raina mangken dan kenten. Boleh titiang ngatur raya meriki penyangro luar biasa Bapak tuh tumen sajan derai man ngatur raya meriki enten ja PKK aja ada dua tumen jani niki Pak ngatur raya titiang na ampun jangkep niki nge sanganan ampun titiang pulih teh sampun dan kenten marah aja derai teko Pak ampun dicen derai sangan tuh luar biasa dini kayang teh cap RSJ Bangli nyem sada kopi misi sami rodo pahit mekilet doh. Nah sing kengken. Tapi sekan mulo gumit tengah riki nge. Tumen dini ngatur raya ningal jet PKK meginyung kan. Mih. Selat derai mau payasan kentan. Mapan benyak meken derai kalpasu teko nasi kotak besek tuh derai sing bani malen. Napi mawenan nasi kotak acap jedong jat. Enggak kalau sing tanya tuh sing bani derenya mak ben sado Bu PKK ning ngabo sanga napi ada nasi kotak ngisi ngajak ikut duri ijo lakon ibu sang ngajak panak ben we ben jelane bende Bu meken derai kang ngigal pesudan ngeten misi jemaah ben tatlu nasi kotak kengen yo nyak de PKK niki nge ajan to gen besek derai tan bani malen Bu yen jajon ampun jajan kan kenten jadi ijo lakon PKK ne wau Bu. Tuh dong Dewa Ratu PKK nak biasa derai daerah kau nikah ngigal nge nak moglong-moglong PKK tumen ini ningal PKK berak cergerang itu lakon itu Bu mennya nada nikah ibu nih abang usan ijo ikut Bu ngayah pangman tuh apa dan ngayen pergino pangman luar biasa penonton di ngiring jangan nampak Pak mi di sambiang Bapak perlu melingge weh VIP aja dong ngos Pak di Pak apa bamen betawang ragos laut udah dipeteng ngoyong aja Swastiastu nggih tuh selain penonton titiang nyangro penabuh titiang dumun luar biasa mulo liu artis riki nge kayak yang penabuh kan ada artis MNC TV kuning film kartun ini terkenal kan ne bang sopo ne moglong lord bang jarwo Swastiastu beli nge adi jang moglong kene apa ajang bilang wae beli polar ajang siro peseng ne beli sopo ai sekan ada dlomo dong kulo derai cuma Bu Kelvin ada nan ajan tukang do ada di ini. Ija tukang
doa. Weh selam beli weh. Weh kan nyelek kedo selama. Dah sumana saya beli tenang. Yang beli dot putih cara derai sing gitu. Ini kan liu nih Indomaret Alfamart di Penarungan tuh. Melali ke Indomaret Aleh merah and body Citra white. Yang beli niki tios Citra black beli itu. Nah sing kengken gede gambar kan beli. Nah gambar tuh gambar. Tukang kece ada. Pasti das berangkat ke PKB bidaneo. Nah kece gambarnya beli. Ini kang wang, bapak Nuna Sugro, bapak nak ngudang niki. Negak napi dompaan niki. Sing mandom menapa? Asli niki tamu leng Mataram. Uni ibu Mataram, manusia tanpa rambut. Bapak siro peseng nih pak. Jero napi. Jero bulham. Siro peseng nih pak. Siro peseng. Kan? Sumber deh. Wih. Adik keda. Kan yang nama dua kaan niki. Wayah bonkah nih bu. Pinangan bonnya tuh. Igesnya pak aja nih. Sakan wentan rabi ya Riki wentan rabi ya. Sakan apa aja do bibeh derenya. Siram dua kepatut nih wentan Niki. Wentan waduh sing pak aja nih. Oh bapak saya ngasih liling dini. Tukang kene ada. Sira. Gira. Wah, dan bawa cenik ngobong panggung gede gitu. Jangan gede gambarnya. Angwang. Nyen Degan. Ijo pandegan na. Wentan pandegan nih. Apa ya idam mendegan pidana di moglong itu panane na. Ajan tuh. Bapak kengken masuk genit sirah mamboh malu mule. Pedalam kas kes. Pak ampun jangan nyelok kongkong gitu negak pak. Center banget nah. Budi saya tule bu jadi bos tepuk tuh. Swastiastu bapak. Wenten rabi ya Riki. Kengken. Kamu duit rabi. Duda jakti nih bu. Jakti duda. Jakti tidak manggu. Pat lah kurang apa saya ngelah. Jangan kene kan mau kasus jadi mau pitro lah nih pak. Jangan itu. Kengken bapak kayun mengenal ya derai. Kayun pak. Pak sampun sumanang saya. Titiang niki pergina asli pak. Asli makanan ciri khas Palembang. Uning bapak. Tan uning pak. Dua kan ibu nih baju kuning nih masaut. Empe. Yan bapak nih bagus nih tios. Niki mau wastot tebu mejemuh. Uning tebu mejemuh. Apa budohnya orang budoh tentu. Saya nanti buang gitu. Jangan tebu sanit tuh gitu nado. Tapi ngomong-ngomong cingak Riki didangin-dangin nih penonton yang sami moglong-moglong niki nge. Terutama niki mererot PKK yang moglong-moglong ibu kamen urin. Yang aliang saya tuh madan body paralon, para sayu body caro galon. Tenapi ibu nge swastiastu. Rabi nih kan di belakang. Dan nge ada swastiastu bapak nge. Necan raben pak mererot nih kau wentan rabi ya. Dan wentan. Bapak bisa bahasa Jelomo? Nge. Muslim nih kan. Dan tukang tok siap nge. Derai kau ngerayu mapan mana bagus nih. Ijo tukang tok sana. Nya sih adana beli tukang tok Nyen. Moli. Beli moli, aku punya pantun buat beli yang ganteng ini. Beli, kalau aku bilang pantun saut ya. Ya, nanti bilang cakep. Khusus buat beli moli. Beli moli. Kepejatan melitio. Ngandan ya. Kengken, saya kengken nak pergi nol luo nih. Saya kengken mau kenal kejap nih.
kengken horny. Jan, siap tukang tok ya, aku mau ngerayu ya. Siapa tahu nanti aku tunangan dari sangguan penarungan nanti ya, tak bawa mulih dia satu. Sudah. Ngale tunangan alo alo kewa, alo ngale ane bagus kewa, ngale ane suge. Cowok Bali, cowok uli Bali, subataen anggan tiang tunangan, cingaken tiang beli, boden tiang ngebli, bangkyang tiang renggang, ajak kalau gondol ayu, tuh sengake Bali, kita kenalan, yang materai pragina saking mengwi, ijo ulon doh. Bapak swastiastu. Marah di tiang pesu dia mampun tertarik nyingak kumis pak ne gembrong. Ale tunang minimal bajang-bajang nekene ale. Ada pantun bang bapak ne ganteng. Mali ubi ke Semarang. Adi beceng-becengnya mesaut sekan gongak kengkan sing dingah derai mang pantun. Ulang. Mali ubi ke Semarang. Hujan gerimis di ujung pandang. Laki-laki zaman sekarang yang berkumis sangat merangsang dah. Ini man ngosot abulan derai bisa sing sirap tuh. Bapak sirap peseng deh pak. Oke. Toke. Bu jakti toke dan bapak. Jakti pak. Oh enten rabi ini. Enten yang derai ngerayu kira-kira pedeh raben pak. Pedeh. Necen raben ini ki enten. Sirang medue kepatut niki. Ajan bapak tuh sekan etan enten rabi sekan. Pang nadi ngalih nelenan. Ngalih soma pile ane malah apanya anut adeng teken baga semuan beli buel pidan kayanglah pianan abang lakan bibet ane ungol yen lakat alo pangcara tiang bangkyang rengkyang ajak kala gondol ayu yen lakat moni pangcara beli bagus kadi raja palemar bangun pakal kijong nge margi napi lang sana len pak metangi ampun metangi nih kang. Ada marang rayu mondo kan pecalang ya kesiap bayone dong. Nuna tepuk tangan majang reng semeton titiang sarang sami. Tau pangtan akeh titiang matur li akeh mesti belih titiang tan kenten. Pamekar teh mangke nak titiang nak tan praragan mriki ngatur rayah tan kenten. Wentene lantas titiang riki ring jagat dirah. Ngiring sa pamargan ida yang betarisan emang pasengan tapi Pak Kulut mangga nenten kene cakrawibawan ida mah pasengan dia walu nateng dirah. Do ida nak sayu waktu wikan inan lia dikiring jagat dirah. Dojo imanuso jin setan gedemit gamang netan babi sarang ida doh. Nah paling malah makin ngelah lantas derai nyamo malesiki nemadan loh rarong. Doyan loh rarong niki nama tiosnya derai nak semeng bobaan nemadan bangun semeng nyemagae nyampat yen nyaman derai niki tios tuh bangun stato memelebu mepayasin gayane tuh kali jani tuh dijalakone sing bangun yen sing dunut nen tuh lo rarong iya yen bo alus kene pesaut luung ngasan bayut lo bangun Subo saya lo di belakang tuh. Rai, tiang, ade Rai, tiang, ade Rai, tiang. Nah, tiang giglar glug 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 glug
senawangi, ilurarong, nabububu tawangi, nabubu tawangi. Weh, ingat deh rago jadi ngatur raya jak memelut lonto gaen lo ha? Nyan orangnya memelut. Memelut nih saya. Sorry deh, jase memelut. Man kengken. Pulas. Apa binaan itu? Sarajan cinga nak kene derai boleh selit bo siap siaga dini melut nak kengken. Siap siaga lakar barang-barang ngatur ayah dini dijaga sengguan sing gitu. Bener. Idolane sarang sami pedampiak luar biasa nunas tepuk tangan sarang sami binatang pelem makar pesu. Wey, senja binatang pelang. Moyong malu casing nyak pesu nen. Weh, nak kengken senja pesu? Cang dong ale tunang cang dini. Oh ada tunang loh. Jangan salah canang lah tunangan bagus alap mau bawa cara rahwano tawani. Wih ada nih. Tawani yang tunangan cang. Oh, Nyan. beli basir. Beli basir. Ternyata marobo ecan ternyata dewa ratu ternyata basir tawani. Kengken. Bekas pedagang sembako. Adi sembako. Selam madang kotor. Nen lalu beli basir magamal beli. Saya mau gambar saya di panitia di belakang busan tawani. Oh ya di panitia. Jangan salah busan di belakang rayu-rayu caca beli basir tawani. Kengken rayu ah. Begitu nage haja ke kamar mandi dekat di kamar mandi ternyata luar biasa. Kengken. Tiga ngalih ke kamar mandi cara kene dekat di kamar mandi bisi aksaro. Wih aksara kengken. Aksaro mang. Mangsit. Do macam-macam. Do agak ada dongos kencah ha. Sarajat ya. Siaga. Sampun saya agak lo. Pangketo subah lo. Gebras rago jangan lo. Ngeraret sona. Ayo siaga. Ayo. Ada sama. Dong Dewa Ratu. Kene jak angop daerah ini. Wewe, caro lipinya jangan atur raya. Aja. Nih marecang pesu tawani. Tuh nak lingsir perjadi negak nih sasiasu. Niki sampun penonton setia loh ha. Penonton setia dari Laura Basa tawangi. Dijopin man ngalih saya sejako dini semeton sadewetan ring widangan sangguan hunas tepuk tangan sarang sami semeton Luar sadewetan biasa. luar biasa. Cinga anak penonton pedampiak ben dijopin Semeton pedampiak luar biasa Dewa Ratu tumeng jani cangat orang yang main kesangguan tawangi. Kengken. Dewa Ratu dini gumi sugih gumi tengah tawangi. Sugih tengah kengken. Jangan salah tumeng jadi cangat orang yang main kesangguan nepuk yang langsing betali samping. Weh, dong macam-macam keto gedeng bayut lo ngosok gak yang pegak tali sando. Luar biasa. Benar, Keterangan biasa. penabuh untuk luar biasa. Oh, Dong macam-macam Dijongi man penabuh cara kene Dewa Ratu patung bayi sakah jak dua di muka no. Ini mau penekak penabuh dong macam-macam. Iya. Nih, wayah. Weh, rago nak merago loh jadi ngado raya arus feminim. Harus feminim. Benar. Harus cantik. Lenggumik ya nyarnya main ngado raya ngedeng kenyong keto. Jangan salah nih madan kenyang manis tawanyi. Mondo kenyang manis Mirip. Aja Siasa jero. Nggih. Nyen presiden jadi coacau. Macam-macam saja. Ya. Ali yang cang saya dini nyi mangali saya di sekat sangguanya mangali saya. Dong Dewa Ratu. Yen cinga arek rupa lo nak mula saya waktu jegek. Dijo derai ngale saya sing man derai nyamin padong. Sing man? Kalau yen cinga neng body lo he. Di body? Cinga PKK mone lione pada biak bakat benderai ngale saya. Saja. Cinga PKK ne ibu ne kamen oren ne apek ya kamen ungu to tinggal. Kengeng. Do madan body 3M. 3M. Mendal midahan. Menyen cara cap. Bener.
Jegeng. Jegeng. Sekon. Sakan. Olong malu canong aling-aling. Kengken. Aling-aling kurang cang je laku. Nyen ada anu busan. Basir. Aja masamat Udah dipanitia, sama-sama leng dunia lah ada nama itu. Luar biasa ring ide dene semutan di biasa rasami sadewetan dari kiring widang jagat sembuhan kasaringin atau penabuh yang sangat luar biasa. Biasa. Terus Tripet. Oke, ya. Weh, ikut candok kedeng, ha? Hati-hati kali itu ini tuh anjing. Kengken. Dong awang-awang ini luar biasa dini alit-alit itu mulut nakal. Weh, adi jangan nakal. Busan di belakang cata wangi. Benar. Mau lo pemoni gitu wangan cah. Kalen ngetara Mau saut lantas itu wangi. Kengken. Woi ternyata bencuang mo. Gus, manian sing dadi ngorang bencong. Iya jangan salah cah sing bencong. Nah, alo sing bendek sing bencong. Apa? Bance. Luas Alo. bodok tekan lutung nih. Jangan salah cah sing bencong cah sing bance. Man Kengken. Begal. Begal. Bencong gagal. Nih, boleh nongkrong-nongkrong di katsu tuh nih belah gaya. Dia. Lanturang masalah jadi jero menabung sering lantur. semua serasa. Tayo. Doh. Kengken aja kena nih ngatur raya tuh. Doh, bilang jerempet. Sajan. Nepuk kena Bruno bapau bener doh. Adi jak luang jangan lihat tongos penyudit. Weh, bulan batas nih gembrong udah dindeng kau mana? Dia namanya bulan batis. Mana Kengken? Sorry nih saya bulan batis. Oh, sing bulu batas nak Kengken? Stalking. Saya boren yang ngiki yen ampun ngatur raya kures malu bulan batas ha? Nyen orang yang nguris. Man, Sing perlu cang nguris. adia. Nggih sasiastu Bapak. Ni corok lo buang aja ngatur Iya raya. tapi jangan salah Dijo yang mangalis saya tawangi tuh menjadi jangan turang ayam miki kesengguan Dewa Ratu luar biasa. Kengken. Das bingung cang busan tawangi. Ini nggak bingung Kirim Kengken. agat kirim mga serlo tawangi. Ah? Biasa kirim mga serlo bisa disengguan gianyar cang bedah busan. Oh di jaya nada sengguan. Ada mirip. Makan manis kena matakon alamatnya sengguan dijo gitu. Sugira tadi jero mangkung, nggih sinambura tidak ngaturang ayah, nggih. Ampura jero mangkung. Jero mangkung nggih luar biasa. Oh, terima nanya tadi jero mangkung ring ide dane sareng sami. Luar biasa ide dane sareng sami pedampia pelinggi. Oh. Semangatnya penabung aja nying ngatur raya tuh. Saya sih ngerti ide dicacang sentimen ya penabung. Siap. Ngomong-ngomong penabung udah demen ya nih kene-kene. Iya, iya jangan salah. Kengken. Cang udah di teman dapat nabung tuh cipeng. Ai somong ya. Kengken ada janji peng kita Aduh, jangan sing tawangi yo. Ah? Iya betul tanya penabung apalagi toto tukang suling ke totone gede caro paralon tuh. Kengken lah nih. Iya jangan sing ngate itu madan body Vespa. Kengken Vespa. Body gede kenapa ceni? Ya, sekan beli. Belok. Jangan belok kan ya. Jangan sing gede apa lah sing orang belok jangan sing kengken. Ah, Yang cinta cang hana satu. Untuk Basir. nya jangan ada raya ipet jak beli baser link Segi gitu jangan salah apalagi tuh men jangan turang ayam main dari sarang sami luar biasa Dijo jeung mangalis penyangro cara kene. Sayu Dewa Ratu lagi. teko bareng teko candidi teko wedang teko kopi teko teh teko jajah seluruh Bali ngaturang ayam ini man kopi luar biasa. Kengken. Pahit mekilit.
Orang do macam-macam dini na panitia mo tiga pada Jangan do. salah busan tawangi oh. Ah. Yung mabayang sa ni belakang to PKK nga mawidang totoo no. Benar. To krimi nga dadwo. Apa orang? Kada ni lo nortane. Kengken. Tuloy ane na likod na lo para muani gitu ang chano ni. Masaot bensean. Masaot ibu totoo na. Apa orang? Mo di ka mau sa tawangan na beda na benchong gitu ang chan. Ang puro po tiang sa benchong. Jan saya bencong kengken. Muani. Jadi tapi yang salah mapa tupen nga turang ayah mairing idadane sama tuang sarang sami sa rewentan driki sapo sangre malu idadane tawangi. Benar pasti cacau lo bunyi ulin juni. Oh, ne bin patabu tepuk tangan ratu betaro siro jet tepuk tangan mata penggam angku. Weh, doket ya. Doa deh nak semangat, nak dermane do. Jan do adane penabuh semangat ngatur ayah jan Sini penabuh semangat penabuh plat B. Kengken. Buang. Normal adane do. Acara cinga nih ibu-ibu luar biasa sih dua telu artis tawangi. Oh artis? Ya jangan salah. Ya liu artis ini. Trio macan ya telu nih. Macam-macam. Luar saja. biasa mapan tumen jangan orang ayah mai. Ah. Dari Gida Dani sama tuan sarang sami jadi kamu memperkenalkan diri. Perkenal panguning ida dane sarang dalam sami sengkedo. Ayah ratu Dani sama tuan sarang sami saya minta diri ki. Senemakin jadi memperkenalkan diri nih. Seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan teman wasati tiang Ida Ayu Putu Serli Rojali Asianti Ratu Joda Angelina Jolie. Wait, Nena lu pedalam, Nena lu, Apa? sekan adane gitu. Ida Ayu Putu Serli Rojali Asianti Ratu Joda Angelina Jolie biasa dipanggil Ge Serli. Nguluk-nguluk, neng nguluk-nguluk. Sarang sami ibu-ibu ada yang pernah Instagram nenek ngoy jangan salah saya mau balik TikTok sana wanyi alikin Ge Serli liku ke menu. Diajang sesuun ngatur ayah do nyinguluk-nguluk Ya orang nyuluk-nyuluk, orang Aduh nyuluk-nyuluk. orang geserli. Jujur. Sekan ada Ge Serli. Itu nasi cang-cang diajang diri sekan jujur dah do Sekan. Aja dong mau kena liu alek-alek para jujur harus orang ada Jujur. nasinya. Aja nasugro di tiang ratu sesuatu di tiang gen nguluk-nguluk teh nyaman di tiang niki Jepang angku-angku nane mulai. Begitu naik. Kengken. Ada Ge Serli. Nasugro di tiang. Jujur. Kengken. Jujur. Nyana dana. Gus Badro. Puas. Ngorang geserli. Niki yang pun mewasta Gus Badro saking kemenuh. Jujur saya tadi ulang-ulang. Jadi kamu nggak boleh kayak gitu tadi tak bilang sama pacarku. Nyen dunanga. Bazir. Nyina ipek yang terus jak basir. Saja. Kamu nggak boleh kayak gitu. Waktu main benang orang ayah mai jengat dewa ratu apalagi cina ibu-ibu tawangi. Kengken Jangan ibu-ibu. salah busan martulis cang ibu-ibu maracang pesu tawangi. Len apa paling malu jemaau? Apa paling malu? HP. Adi bisa apa aja. Ada mau busan ibu-ibu totono oh dari belakang tuh ngerekam cang totono. Cang pengalaman tawangi. Nengah pengalaman. Ibu jangan nyigal di Karangasem. Benar. Ada mau ibu-ibu ngerekam cang menit tuh. Uli pertama pesu kan disuut cang rekam tapi sengkalo. Sangkalo kengken. Sing mau pecik den. Nika sampun mau pecik bu. Samponnya. Tapi tenang bu, yentan mau pecit ada potret kan iki nge. Adi potret. Kan cuma cetak 10R. Aku kenal. Angin ngulah bikul. Yan orang yang ulah bikul cek. Bo. Jangan salah. Dini punen main ngatur ayah. Dini mulgumi sakti tawangi. Nengah sakti kengken. Hijau ben mandi waratu punya gedang mentik di PC ya dini. Weh, do macam-macam. Kengeng. Selama odang kan dini ben mandi botrok boleh lewat main do macam-macam nya Ini aja. wayan ya. Doket yang. Cang jejak ngigal tawangi. Adi aja. Jasal ba ada asu kene di waratu di pincang ngigal di Karangasem gitu bo. Gelindang ya batis can cegut tuh. Cero mangku. Jero mangku yang buang nyi saja. Jadi gitu maksudnya kengken raga nak hormat ada di jero mangku tamanyi. Adi ya gitu. Dan di jero mangku ada meraga suci tamanyi. Benar. Ngawang-ngawang. Lo nak mendesah gitu ya jero mangku Ya ngawang-ngawang yang mendesah. Aja. Mendesah. Di sini tadi kita benar raga ngaturan ayah makin ring ide dane sama tuan sarang sami. Apalagi cang benar tumben menang ngaturan ayah mai. Mapan tumben. Apa aja kebiasaan raga tuh jadi aturan mapan ide sesuatu malah bosan jadi napasiti tawanyi. Bener ngatur raya harus tulus ikhlas gitu. Tulus ikhlas. Bener. Ngibur. Lagu Bali. Oh megeneng. Akhirnya tuh dari sepotong sarang sami sarwitan dari penarungan. Sana makin didianjiki ngaturang hiburan lagu Bali. Perkenalkan diri yang artis pop Bali nama diri yang Ayu Saraswati dan Niki adik diri yang bernama Ayu Bayu Pinaru. Lea ibu gong ada lain lah nih. Dan tukang suling diri yang bernama Iketut Kajang Kliwon.
Ada soror lain ada anak. Ya, satu buah lagu saja tidak temang saja yang Dek Uli temang sama judul Bangkong Amah Bale Banjar. Wait, cek tuh ubah judulnya. Ini benar? Bangkong Amah Gula. Oh, Bangkong Amah Gula. Benar. Minta tuknya sayang. Nya nadaan dito sadona. Ija lakon na. Moli ija lakon na. Iji yo. Beli moli. Weh, mau dia hilang ini beli. Tangan jah. Tukang doa gede kan gambar. Udah mau kiset doa deh. Ngengek. Nah gede gambar cak mengenap orang. Ini bulan depan modus ni dapat abuh, ho? Nak muli san itu ada aja selam berak yang gede cok dilakon nah. Ni bos ngai-ngai, ni bos perawatan sanyi. Jadi jenangnya kan dia paling luang aja. Jenangnya wak cara penak mapangsa kan kene, ho? Ini macam-macam macam lagu Bali. Bangkong Amah Gula. Bangkong Amah Gula. Saya topeng monyet sing nih. Ini masih saja. Penabung lah babeki. Marah para potong liku landung kada nang barong landung sa. Aja Lagu Bali. lagu Bali. Lagu Bali. Lagu Bali. Bangkong Amah Gula. Bangkong Amah Gula. Lagu Bali. Lagu Bali. Gula Amah Bangkong. Bempok kan bempok jas sak-sak nah ya jimiter. Lagu Bali. Jangan payu mengeneng. Lagu Bali. Lagu Bali. Tuh kengkeng hidupnya tuh. Punya mengok. Nyaluh jangan lagunya saja nah. Ay, lagu Bali. Lagu Bali. Lagu Bali, Bu. Nggih. Purwakaning, Bu. Weh, hidung nak tuh saja. Ajan. Lagu Bali. Bu, lagu Bali, Bu. Nggih. Bu, mai hijau, mau foto. Bogelone jak pisagan tuh. Keket. Oh, kerajaan ngelungsur baru kalau mau pamit tuh. Ayo, lagu Bali. Lagu Bali. Lagu Bali, lagu Bali. Nah, lagi promosi band Bonyang menawang lagu Bali. Judulnya Bangkong Amah Gula. Ajan. Sangkani ngerasa tresna liwat kapining Bali. Gajab dogen Bali ajo kapining dewe katiang. Subah jelek bayune sing merasa laksanane buku Bangkong Amah Gula. Glingkang glingkon tiang jalan mula hangel ponin Bali. Swastiastu Bapak. Nyelanggalah jebos Pak nih. Tenang Pak tiang jelemo niki Pak. Berpikir Bapak tawangi. Nengay berpikir kan. Ini jelemo apa barong landung. Swastiastu Bapak rabi wenten riki Pak. Tan wenten. Yes. Adi yes. Agak saya ada kurannya dini. Benar. Titi canyigal di Karangasem ada ngerayu bapak-bapak sing tabang samping ada kurannya bungut canggau oh. Makannya metakon malu sonen ngayu. Bapak yang tiang metaken jawab jebos Pak nih. Abali di jane. Cawe sebas Pak dulu hemi ah. Ini masih ngemang mik joh nak bedek. Bedingah nyi. Apa orang? Bali di jane. Sebat Bapak sebat. Aing engkeng kaden. Saya mau bayar nek utang di LPD. Benpok kan benpok. Ane sekarang ada cang nih. Di keadaan Bapak sih segar lah nah. Abali di jane. Yang di dia ngoyong atas segunang itu. Wih, adanya pasrah gitu Bapak. Oh yang malunya aja sentimen Bapak ane nih. Sasiastu jero nggih, hampura nggih. Oh tengah nyi. Apa orang? Bali di jane. Yang ini mana lah. Pokoknya ora aja ngerti loh. Asane emosi cuma apa main dong. Benpok takut. Benpok sekali. Abali mudiang nih. Malegen. Nak mula kita munyi nak diniro anjing. Abali mudiang nih. Apa orang? Mau balik ya. Cak maki jam song jet Bapak tu masaut weh. Ada selingkuh nah. Yang hidang. Weh, nak hobi ya dong. Ampuro sira mau duwe kepatut tadi niki. Sira mau duwe rapi ya. Ah, wetan rapi niki. Sane cen rapi ne. Ibu, ampura Bu.
Bu nge, selang bapaknya je bos Bu nge. Tenang Bu, tiang nak muani Bu nge. Yang ibu saya percaya periksa Bu. Weh, gak bisa ngebelar kaman gitu. Daripada bungut cak kau. Gitu, Pak. Tiang pepes nelponin boli. Abang ko mama kulo. Klingkang jalan mula. Abang ko mama kulo. Klingkang jalan mula. Cang sing banding rayu bapak. Sing nen walu. Bapak itu tontonan rayu cang tawangi. Kengken. Dia mantan atlet Atlet kengken. antara tulang dan kulit. Entah aja sebang bapak ada dunia macam-macam. Oh yo. Nelenan. Cang alih saya sang malu. Ada di ni. PKK jadi tawangi. Necen. Nih konya PKK saya cang nenek no. Adia. Cang nak PKK. Oh PKK. Oh. PKK kengken. Ngoyo ngalu Bu gigi sang gede Bu. Lu ibu tawangi. Kengken. Dur kakak dan cerit. Sesut balik cang bisa belus banyak Bu. Aja tumen ninggal aja gek kene main ngatur raya tuh. Balik kau mang sayang. Sekena balik berjuang. Tiang mendoakan. Abang beli banyak uang. Ingat tang beli. Tresna butuh bateri. Meli skincare. Tu sing nyandang 5 kali. Benah tuh. mamit tang lu groti tiang dua kumlingsir. Weh, Name palu ngocok kari dewa medal mantin. Menawi tau enten ter pawacana baos turut membaos tak lingsir. Tuh. Tuh nagenya, No macam-macam. Pani sing sama. Aja gumbi seni di ni apa le aduh. Pemain drama gua ngado. Bener. Aduh sekot sing mani. Nah udah ketap busan bani mah bapak adi jangan jauh jani. Bapak. Ayo Pak 5 tali mejujuk Pak. Woi, pas mudah do. Rasanya orang tali apa? Udah. Betul si jingo. Om dah ngasih jinggo gitu nak sekena. Sasiastu nggih. Dan itu kru tukang suling titiang. Jin suling drama deh. Titi luli, tulali lulu, titi luli, tulali lilu. Ayo dingin. Apa Pak telepon tunggu sa? Beli cara ke telepon nonyi. Cara berpikir ngatur orang ayah mai. Beli cara liu kenal dia pernah bohong ini. Agak saya beli cara gigal mai apa nih menggambar mai. Benar. Beli cara menggambar mai bisa bohong cara gigal. Aja nih. Apa sih? Sasiastu. Nggih, Bapak astungkara kena apa? Kena nggih. Apa orangnya beli ini berapa nah? Apa orang? Belum mau buang lo dono nih. Sing dadi nak kedo beli. Jangan masak dasar. Sesap ada jijik. Lu mau mitang lu groti. Nek, tuh ini macam-macam. Agak sing congro nanya gitu. Saya ngerti cak lingsir lagi. Nak mula gumi seni di ni. Gumi seni. Ijo ni mangale gumi seni di ni. Opa pergino drama gong ado. Benar. Mata gede ado. Ado. Mata kelur ado. Aja nih jenis macam-macam tuh. Kengkena bantia halakar modaya ngala somana kane buku bumi ketara asuba pindo ngajak somana Metangi Pak, metangi je bos Bapak. Metangi je bos. Kengken. Penapi asam urat. Pesiko kamu. Pasal udah penyakit dan Ajan. Asing baca, asing tua, kengken dogen beli masekango. Giring mah tangi je bos. Giring naik. Ngatur ayah je bos. Naik giring naik. Kengken. Ini penapi. Oh, halo. Nyigen dak dua ngerti nak apa orang? Apa orang? Nhanh gubernur aja nih. Cocok.
Rai. Ya. Luar biasa Nuna tepuk tangan ring idadane semoto titiang sareng sami pamangkasan wetan dikiring widangan sengguan penarungan Luar Banjar biasa. Sengguan Desa Adat Penarungan Sekretariat PKK PKK. Seketruno Chandra Aditya Banjar Sengguan luar biasa yang akan mewakili PKB tahun 2026. Wih, luar biasa. Iyan payung udah jadi ngodo. Kenangin kayu. Awak kayaknya memunyi. Oh, ini semangat penabuh ha? Luar biasa. Ini tukang kendangnya siapa namanya? Siapa? Kenalan dulu sayang. Siapa namanya? Jack. Jack, ada jelemo tuh. Weh, Jack. Iya, Jack. Aku ubah namamu jadi Ajus ya. Pak Ajus. Ajus we I love you. Nyibang nih turno marahnya saya panyi kenjer ngerayu. Sing daripada ya tuna-tuna nggak dia aja bapak tuh. Itu bapak atlet tuh. Iya nih coba. Halo para. Bonus mo. Weh, nak benyap. Ajan. Ade Rai. Ya. Iyan supo ida dane sarang sami petapnya kene kan luung. Bener. Ida dane sarang sami sumuyup tawani. Ah. Tulus ikhlas harga katuran ayah. Tujuan neraga di Bali sing ada len. Mana apa Ada tuh? badan dadwo. Apa? Nunas ijo. Nunas ijo. Nunas ije ijo kede pang presiden atas pakede pakanyong semoto titiang sarang sami sanewetan driki ring widangan jagat sengguan. Napi sane kasiang nemu kerahayuan kerahajangan. Napi malih sesuunan sane mangkin malih jebot jagi napa siti. Mandane poleh kerahayuan kerahajangan ring ida dane sarang sami. Waktu dulu mapan nirago aja dua main ngatur raya mangga terhibur masih semeton sarang sami sing gitu. Mati raya jua petingan. Nah dulu apa nih kalau ada sanang orang lo teken mo lan tegarang orang jadi teken mo lo. Bawa serarong jani. Nah apa kalau ada sado orang lo teken mo lan jadi tegarang orang teken mo lo mbok nak subo sayago nyen lo. Mare jajan. Ada Rai? Ya. Pamakas nerago jadi ada ngaturang ayah dini sing itu miring lantas pamargan dane walu nateng dira. Sayu waktu Iya lo. ngumuin kesaktian dane bede ratu ide nak lintang sakti. Sayu waktu. Kadiraso jin setan wong benemitnya sing ada wanen regi Kembali gitu. nyamin pada ke bisa nido sing gitu lo. Pangsing uliani ulian can jadi rerat kewibawaan jagat dirahajani. Man gengges. Jalan-jalan tangkilin dane jadi do tawani. Men kedolan jalan-jalan lo mbok wadah seiring. Iya ning keto jalan jane juwo medap